دما خوش ببینرین هجا ایرو 22 نیسان 2022 جه روژان جی روژا اینی بویا رو گشترانی هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جانی رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جانی ده شواره پیشکش بکن. بله جارکت دما خوش ببینرین هجا دولت آلمان کو خوا وکه ناوندا دموکراسی و پاراستنا مافان بناو دکه یک بازرگان هری مزن ین چکانه ده و چارچوبه ده تنی ده سال 2021 ده بقاسی میلیارد و 510 میلیون اورو ج چکان پره قزنش کریه و لهمبری وی که جی بطایبت پارتیا کسکان و پارتین دموکراتین کو لآلمانیا رخنه لحکمت دکن کو به وان چکین کو تنفروتن طيبتش بو دولتا ترك لسوريا باكروشتاتي سوريا هر وها لعراق و ليبيا ولاتي تينا كشتن پارلمانترا پارتیا چپ آلمانیای سویم داغ دلن تکلداری بازرگانیا چکان پیشنیار پرسک پیشکشی وزارت آبوریه گر. جبر سفداینا وزارت درکت هولیک و آلمانیا سال 2021 به بهای میلیارد و 510 میلیون اورو چک فروتنه. جسادی وان چکن گرانجی بوی پارا ولات ناتو و یکیتیا اروپایی. لگوری انجام درکتی هولیجی یک جوان ولاتن که هری زده آلمانیا چک فروتنه دولتا ترکه. پارلمانترا چپ سویم داغ دلن تکلداری مجاره گات. دولتا ترک حقوقا نافنتوی بن پیدکه چکان لعراق سوری و لیبیای بکارتینه. هروها انقره و یکی دکه آمورا گف خوارنا لیونانیستان و قبرسیجی. تاوی راستی حکومت آلمان هیجی دست جفروتنا چکان آجبو دولتا ترک کم ناکه. ترکیه جسال نودی و چکین کج آلمانیا دکره دکشتنا گلی کرده بکارتینه. هری داوی بکار آنینا تانک و پانزرین آلمان ده ایریشا داگر کرنا عفرینه ده ببو صدما گلک نرازی بونن. دروشمان کو ایریشا روسیا لأوکراینای دمهن خو تجربه که دنوا ویدمیده لنوا اوکراینا ویرانیه که زیده پیک هاتیه هزین روسیه نها به همو هزا خو جه روشلات اوکراینه و ایریشین خو پیکتینن اوکراینه جه جالیا خو و راگهاند که حتی نها 21,200 لشکرین روسیه هاتنه کشتن دوینا بریده وزارت پاراستن یا امریکای پنتاگون جی گوت جبو حفکاریا پشتوانیا بو کیوی و وزیرین پاراستن ین گلک ولاتان بجوین. روسیا یا کج 24 سبات ولدجی اوکراینا دست به شرکری لروجهلات ولات ایریشن خوزیده کریه. موسکو یاد خوازه حتی گلان هریما دونباس کنترل بکه راگهاند کو باجار ماریوپول بگشتی دبن دستی وانده. رایدارن اوکراینا ادعا دکن که روسیا به کولانا گورین کومیین لحریمه و نیزی 9,000 کسی وشیره. جیگری فرماندار نافچه لشکریا ناوندیا هزین چکدار این روسیای رستم میناکایف راگهاند که ارکا قوناغا دویمین ارتشا روسیای کنترل کرنا تام آسردون باسو باشور اوکراینای بکه. میناکایف آن زمان که او بریا دروژان در باسی قوناغا دویمین بونه. Українського народу російському воєнному вторгненню. سر ارکانیا اوکراینای جی به داخویانیه که بیلانچویا شری 58 روزان آل دجی روسیا اشکره کر. لگوری وی
21,200 لشکرین روسیا هاتنه کشتن 176 بالافر 153 هلیکوپتر 838 تانک و 2162 ماشینه زرخیین روسیا هاتنه تک برن. Вооруженными силами Российской Федерации روسیا جج آلیه خواه بیلانچویا شر اشکره کر بردف که وزارتا پاراستنه یا روسیا ایگور کوناشینکوف بداخوینیه که چاپمنی راگهاند که هیزن وان به موشکن کالیبر ایریشی اوکراینای کریه. لگوری ادعاین روسیا حتی انها 140 بالافر 106 هلیکوپتر و 2448 تانک و ماشینه زرخیین اوکراینا هاتنه تک برن. دناوا وان شری دجوار ده جمارا کوچبریال ناوا اوکراینای جی زیده دبه. لگوری دا خویانیا کمیسریا بلند آپنابران آنتوین یک بویی و ایرو لجنیف ری هاتیه داین حتی نها نیزی 13 میلیون اوکرانی نچار مان کو ولات خواه بترکینن. لگوری نتوین یک بویی 7,700,000 جوان دناوا آخا اوکراینای دمانه ین مایی جی چونه دروه. We can't. And so he has been literally working this personally. بردف که پنتاگون جان کربی راگهاند کو وزیر پاراستن لوید آستن و 26 نیسان به وزیر پاراستن ین چند ولاتان را بجوه. آرمانجا سرکه یا جوین آواکرنا گروپا شورمندیه آج با گوتو بیش کرنا پیدوین پاراستن ین اوکراینای و اولهیاوی ولاتی یا پشتی شره. Update the American people on the latest steps we're taking to دوینا برید ده بداخوینی که چاپمنیه سروک دولتین یک بوین امریکای جو بایدن راگهاند که اوی 800 میلیون دلار علاوه پاراستن ین زیده و 500 میلیون دلار آلیکاریا آبوری بدن حکومت اوکراینایی. بله موسکو گرتنا مایریپول راگهان تنی کارگاهک مایکو دستی لشکرین اوکراینای ده پوتین دبیجه پیوزناکه نها او وره گرتن لی دوی دبن دورپیچه ده با اوری نداین که حتی میشه که جی در بازی وی کارگاهی ببه. باشاری مایریپولی یه جه دسپیکا ایری شیده ده آرمانجا پوتین ده بود وری عرضنگاری و پشسازی ده جبو اوکراینای خودی گرنگیه که استراتژیک بود. باجار ماریوپول کو پراوه ویل سر دریای آزا که جدست پیکا شری 24 سباته کو به بریار سروک روسیای ولادیمیر پوتین دست پیکر بو یک جهن هری گرم این شر. ماریوپول لپراوین دریارش کو یک جه هدفین هری زیده ین ارتشا روسیایی دناوا سینورین ریوبری ین دونتسک آل روشلاتی اوکراینایی دیه. ماریوپولا کجا 2014 و دبن کنترولا ریوبریا کیوه دیه نجودا خوازن روسه لناوندا تاورا آزوکی یا اوکراینا بو. اف باجار جه هفته آداری و هات بودور پیچ کرن. لباجار کلشکرین روسیای چکن گران لی بکاردانین ویران بو. جبرشر گلک سویلان به هفته یان دبن ستارگان دمان. پشتی بردیانسکی کو یک جباجارین بندرا لسر دریا آزاکیه ماریوپول جیج آلی روسیای و هات کنترول کرن. به ویکیره تباجارین اوکراینا ین لپراوین دریا آزاکی کو دبن کنترولا حکومتا کیوه ده نما. دما کت دست روسان و لپراوین دریای آزاکی باجارک دبن دست اوکراینای ده نما بو. وزیر پاراستنه روسیای سرگی شویگو دیار کرد که باجار ماریوپول به تمامی هاتیه کنترل کرن و کارگاه آزووستل اکو هیزن مایین اوکراینای لینه دبین دور پیچه دیه. دست پیکی هات راگهاندن که 8100 لشکر جهیزن اوکراینا و چکدارن رادیکال لباجارن. Добрый день, уважаемые коллеги. Приступаем к работе на повестке. پشتره ریوبریا موسکو دیار کرد که 1464 لشکران خورا دست کرنه. هیناجی ته تخمین کرن که بیتری 10,000 کس لکارگاه متالورگیکی یا آزووستالن. ماریوپول جبر جه خوی اردنیگاری خودی گرینگی که استراتژیک و آبوریه. یک جمازنترین باجارن هریما دونتسک خودان بندرا هری مزن و هری بکر آ دریای آزاکیه.
نها روسیا و بکاربه دریایا آزاک وکی دریایا هندور بکار بینه و به نیوگرا و کرمیره تیکلیه که بجاهی ساز بکه. جبلی گرینگیا و یا استراتژیک ماریوپول لأوکراینای ناوندک پیشسازی یا گرینگه. جبر ویکی بگرتنا وی باجاری و چافکانی یک جدی یا درباره جبو حکومتین کوژیر دبیجن جودا خواز پیکوره. برید مها رمضان شریف ده جاره کدن آلوزیا لمزگفت اقصی گرب و یا ایرو جاره کدن پولیس اسرائیلی لمزگفت ایریشی فلسطینیان کرن هیوا سوریا فلسطینی راگاندن کو ده ایریشی ده هری کم 31 فلسطینی بریندار بونه پولیس اسرائیلی جید بیجن ده دست جوانن کدوهاتن مزگفت ده آلین حماسی هبون. پولیسین اسرائیل پشتین میجا سبب بفیشکن لاستیکی و بومبین دنگ آویتن سر مزگفتا اقصا. دما کومک جوانن فلسطینی لحوشا مزگفتا اقصا کن بون بکفران آویتن ناوندا پولیسان. پولیسین اسرائیل کدن مزگفتا اقصا و ببومبین دنگو فیشکن پلاستیک ایریشی فلسطینیان کرن. هیوا سور آف فلسطینی راگهاند که ده ایریشا پولیسان ده هری کم 31 فلسطینی بریندار بونه و جوان 14 کس لنخوشخانه هاتنه درمان کرن. ده دما بویران ده یک جدارن حوشا مزگفته شوتی پیشتره هات و مراندن. بحزاران مسلمان بشدارین میجا سبی یا مزگفتا اقصا کو قبله یا دسپیکی آ مسلمان قدس روش هلات بون. پشتی دستواردان فلسطینیان پولیسن اسرائیل جحوشا مزگفته و کشیان. پولیس ادعا کر کو جوانن فلسطینیان لحوشا مزگفته ده دستیوان ده آلاین حماسی هنه. پولیسن اسرائیل راگهاندن کو وان کسان اج ساعت 4 سحاری و دست به آویتنا کفران کرن. و دیار کرن کو جبو دستواردانی اول بندا قداندنا نمیجا سحاری بون. دیار کر کو به مداخله یا پشتی نمیجه ین لحوشه هاتن درخستن. دوی نافبری ده پولیسین اسرائیل دست به دستورا کالو پیرین کو جبو نمیجا اینه هات بون مزگفته کرن. پولیسان رینه دا کو هنگ جوانن فلسطینی بکوین مزگفته. لبردریه مزگفته دنافبرا پولیسین اسرائیل و فلسطینیین لبردریان کن بونه ده دم بدم پفچون درکت. هیزن اسرائیل 15 نیسان پشتین مجاس به ایریشی مزگفتا اقصا کرن و ببومبین دنگ گازا روندکریج و فیشکن پلاستیک ایریشی فلسطینیان کرن. دبویران ده 152 فلسطینی بریندار بون و به صدان جوان هاتن بنچاف کرن. ایریشا پولیسن اسرائیل یال مزگفته دقادا ناونه تویده ریل بربر تکان فکر بو. بله بینرین هجا یک جه روژوین سرکی این که بقاسی شری لأوکراینای نبا که هری زیده باندورا خوال لسر جواکا اوروپای بکه او جه هلبجارتنین پیش وقتی این که وی لفرانسی انکو هلبجارتنین که دموان در لفرانسی تینه لدار خستن هلبجارتنین فرانسی که خودی گرینگی که استراتژیک هم جبو اوروپا هم جبو ولاتین روشلات ناوین و هم جبو امریکا یا وی د 24 نیسانی ده پیک وره ام د وی بشا نوچین خوین جهانی ده كما كي قال استراتيجية في هالبجارتني بكن بلي بتايبتي هالبجارتنين فرنسي خودي تايبت مندية كي بتشا ويجبر كو السيستما هالبجارتنا فرنسي ج سركمارية يانغو هيس حمود دستي سركمارتا يا جبر فيها كي بوليتيكا يا فرنسي د ديار كرن فرنسا جي دهمان دميده یک جی ولاتی کو خودی چکین نوکلیری جبرویه که گوتنا وی د گلک مجاران دجی لناوا فرانسه در بازاره دست بکم که با آوکی لس لسر شوازی هالبجارتنا فرانسه را در باز بن و پشت ربین که هالبجارتنا وی د 24 مهده پیک وره و انجام که بچه آوی بخواره وره بله شوازی هالبجارتنا لفرانسه 5 سالان جاره که ده نیسان ده تورا یکمین هالبجارتنا فرانسه یا سرکماری پیکته گر کو هات تورا یکمین ده نامزدین کو کتنه رگبری نکارین جه صدی پینجی آنگو نامزده که نکاری جه صدی پینجی دنگام بدز بخه و جاری ده تورا دوامین ده 24 نیسان ده هالبجارتن پیکته دنگ درین فرانسه جاره که چند دنگی خواب کارت اینن او انجام کو درکتی آنگو
وڵاتیên Fransî yên ku serokkomarê xwe diyar kirin, ev serokkomar jî wê di 13 Gulanê de êdî dest bi karê xwe bike. Belê li aliyeke din me got ji ber ku tora yekemîn qediya bû, namzetên ku di pêşbaziya serokkomariya Fransayê de nekarîn li gorî ku dengê dixwazin ji sedî pêncî derbas bikin, vê carî hilbijartin ji bo tora duemîn mabû, lê em kêmekê namzetên ku herî zêde di tora yekemîn de navê wan dihatin bihîstin jî bi bîrbênên ji bo ku herî dawî em bên li ser wê yekê ji bo çi derbasî tora duemîn dibe. Belê yek ji namzetên sereke Emmanuel Macron ku niha jê serokkomarê Fransayê ye, her wiha Marine Le Pen ku herî zêde navê wî bi Macron re derdiket, weke rêkberê herî sereke ye Macron bû, li aliyeke din Eric Zomer ku weke razgireke tund tên askirin hebû, her wiha Valeria li aliyeke din Jean-Louis hebû û yê herî dawiyê jî ji Partiya Keskan Yonik Jotat hebû. Ev namzetên herî serekeyên di tora yekemîn ya hilbijartinê de hatbûn pêşberî hevdû, lê rêkberiya herî zêde ya di navbera namzetan de ji encamên ji sindoqan derketî jî xuya kiribû. Belê ew yek jî Emmanuel Macron ku ew ji razgireke tund e, lê kêmekî ji Marine Le Pen hinekî dengê xwe baştir ango ber bi başiyê ve diçe li gorî her wiha li gorî namzeta razgirên tund. Belê de tora yekemîn ya hilbijartinê de Macron karî ji sedî 27.6 yê dengan bistêne, lê aliyeke din vê carî Marine Le Pen jî karî ji sedî 23.4 dengan bi dest bixe û bibe rêkberê herî sereke yê serokkomarê nihayê Fransayê Emmanuel Macron. Belê ya ku bu sedema ku namzetiya wan û rêkberiya di navbera her du aliyan de zêde bibe, her du rêkberan jî bêne pêşberî, her du namzetan bêne pêşberî hevdû jî çend mijarên sereke bûn. Ew ji rewşa li Ukraynayê bû, aboriya li Fransayê bû, rewşa koçberên ku li Fransayê bû û herî dawiyê ewlekariya ku di nava salên dawiyê de ku weke yek ji aloziyên sereke yên ji bo Fransayê derketibûn pêş bû, lê ya herî sereke bandor li ser aboriya Fransayê dikir ango ya ku herî zêde leza ji bo Macron ango Macron derxist pê jî yek rewşa li Ukraynayê bû ya duemîn jî başkirina rewşa aboriya piştî tedbîrên ji bo ewlekariya vîrusa koronaya Covid-19 ku li Fransayê bi dawî bûn, rewşa aboriya Fransayê kêmekî baştir bûbû û ev yek hişt Macron careke din dengên wîya zêde bibe ango dengên xwe yên zêde careke din biparêze. Lê li hemberî vê yekê Marine Le Pen jî her ti Macron ji du mijarên sereke rexne dike, yek ji wan rewşa koçberên li nava Fransaya li gorî Le Pen divê ev koçber yekser werin dersnorkirin tenê Fransa ji bo Fransiyan bimîne û ya din jî rewşa ewlekarî û polîsan bi taybetî li nava Fransayê ku bikare hinekê din erkîn ji bo wan hîna zêdetir bike. Berî bînerên hêja niha di 24 Nîsanê de wê tora duemîn ya hilbijartina li Fransayê pêk were, ev yek gelek metirsiyeke zêde ji bo Ewropayê jî bi xwe re dida avakirin, ji ber ku polîtikayên 5 salan yên ji bo rewşa li Fransayê bi xwe re gelek tiştan wê bide guhertin. Du namzetên cuda, yek Macron dibêje ew ê rewşa heya li Fransayê bi vî awayî kêmeke din baştir bike û dewam bike, polîtikan wê divê çarçoveyê de ye, lê li aliyeke din Marine Le Pen heye ji NATOyê bigire, heta rewşa li Ewropa li aliyeke din ji piştevanî û hevkariya bi Amerîkayê re bigire, dide aliyekî û dibêje ew ê vê carê berê xwe bide Rûsya û dibe ku hineke têkiliyên hîn baştir li gel Rûsyayê bike. Belê senaryo di navbera her du namzetan de ev ne cara yekeme pêktî, beriyan hat di sala 2017 de jî careke din Macron û Le Pen hatibûn pêşberî hevdû. Di wê hilbijartinê de wê demê Macron karîbû serkeftineke mezin li pêşberî Le Pen bi dest bixe ji sedî 66 yê dengan di tora duemîn ya sala 2017 de bi dest xistibû, lê ya vê carê xuya dike Le Pen jî bi xebat û bi gotinên xwe ji her demê tûştir kariye dengê xwe zêde bike. Formên rapirsî, ango rapirsiyên ku niha li nava Fransayê derdikeve û şûriveyên ku ji aliyê şûrivekarên li Fransayê ve têne kirin, dide xuya kirin ku êdî vê carê jî
روشا ماکرون جی نه اوقات هیسانا کو بکار به سرکفتنه کی بدز بخه یا کو دیار اوه گل کو ده هلبجارتنه ده کیجان آلیان در بکه و لپیشا اوروپا و پولیتیکایی که هینا زحمتر در بکه و پیش گل کو به طیبتی لیپن در بکه و پیش او به سروکماریا فرانسا و دمه هم جبو ناتو هم جبو اوروپا و هم جبو آمریکا پولیتیکایی که پر جدا لپیشیا فرانسا کو ولاتی سرکه ولاتی دوامین یا اوروپا یا کو باندوری ولسر هم روشا سیاسیه ل اوروپا و هم جی لسر گشتی یا جهانش بکه بری بینرین هشا ام بوی آوایی داوی لنوچین خوین جهانی بینین و بشین حتی روشا دوشمی جاره کدن ام ورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن